it's very easy to register a surplus. Ek qal il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil dwar il-fatt li pajjiżna irreġistra surplus, riżultat li rridu mmorru lura 35 sena biex insibu wieħed bħalu. Il-Partit Nazzjonalista wieħed surplus iktar minn darba, iżda qatt ma wasal għalih u issa li nkiseb mill-gvern ta' Joseph Muscat, Simon Busuttil kien negattiv ukoll. Quddiem udjenza barranija qal li danu populiżmu. Our government yesterday announced that for the first time the budget in our country registered a surplus. And everyone was so excited that the government announced that it registered a surplus. However, because we are now used to the current government and its populist ways, we never take what they say without checking. Il-kap tal-Oppożizzjoni kellu iktar xi jgħid jemmen li mawnħat li qed iħoss is-suċċess ekonomiku bla preċedent li qed jikseb pajjiżna. We can't really feel the economic success in our way of life. We can't really feel the impact of the economy in the way we live. Saħan sitra lill-udjenza qudiemu qalilha li ma jieħux bis-serjetà r-riżultati tal-gvern anke jekk l-istatistika toħroġ minn istituzzjonijiet indipendenti u internazzjonali. We always take them with a pinch of salt. B'reazzjoni għad-diskors ta' Busuttil, il-Partit Laburista qal li donnu lil kap tal-Partit Nazzjonalista anke d-data ta' l-ewwel ta' April tfixkel.